tanya hainya nyo katok wate pa jo bulu ho cok pingan ne sapa-sapa ngak mak bagi ibu hantam tungku put nah tadi mungkin diperlak tapi tungku di kampung sering tak tungku atanyan tetemeng bawa te katok wate pa jo bu gu cok pingan bana gu yu boh bu gu bagi nyandum tungku uru-uru kampung yang sedih uronyo urungan. Jadi gara-gara geyu puasa Allah bak tanyu menan ke hati uro-uro tungku aci tak perasa kiban rasa deuknya. Kiban rasa menyutu gede perut tanyu deuk. Menan ke saudara-saudara tanyu di kampung yang ke perasa uronyo. Dan menancit masalah tentang membuka. Kadang bawa teh tanyu sepot-sepot mudah-mudah mangat-mangat. Tapi sementara urungnya kadang-kadang dum sedrop saboh berat tungku untuk gublau. Jadi dungku menyetekedi memang Allah kagak tekedi dan lagi nyan cara ta mudip. Le nabi kagak purnu ke danyo kiban cara ta hadapi. Nabi bawa teh si uro ke pakat sahabat geja ba Fatimah. Bawa teh Fatimah sakit yang sehingga Nabi ketok pintu baca assalamualaikum. Waalaikumsalam ke olean gekeun le Nabi wahai Fatimah jelon tamongnya alam rumah. Gekun le ayah silakan ayah tamong gekun lam le nabi nya ilun alun ba sahabat geseut le anu Fatimah ayah munyu ayah na ayah me sahabat hanjir ayah tamong lam rumah lun pakan karena lam tubuh lun nyu atau tubuh lung tok sikre ija munyu lung tok ba badan han tutup boleh munyu tegedi lun tok boleh han tutup gede baki nyandu gepelemah Siti Fatimah gasin dungku. Kemudian Nabi keputusan rida yang sehingga gejok surupan getulak pintu gejok nekane yang sehingga giikat baule gepegah nya kajelon tamong silahkan ayah ne tamong. Kemudian bawa teh Nabi kita mong geu atu sinya anu getanyong ba anu nya kipan rasa tubuh kata uronyo. Gitu oleh Fatimah ayah lon kapadu uro kalon sakit. Uronyo ayah metamah long sakit berat sakit long. Karena dari bunuh bunga anak rasa musabah ampuh pi nyandum Fatimah dum anak Rasulullah na pernah dengku hantam pernah gerasa abu lam tiuro hanatom pernah musabah am kemudian Nabi wate geunan gekli gekeun ba anu hanya lon musumpah demi Allah lon pegah ba kata lon nya leuro ka hana lung rasa musabah abu pun pakan ilung hana kulaki ba Allah munyo pegah masalah tentang doa hanjan kula ke mungkin ba Allah makbul doa lun munyo masalah tentang pegah mulia lebih mulia lun ngan kata tapi pakan ilun hana lun ke ba Allah karena ilung lung preh dungku uro akhirat keun nabi karena ilun lung tuang uro akhirat han lun lake ba Allah inu dunya nyan menan dungku nabi gepurnu tanyo cara tamudip yang sehingga bagi tanyo dungku yang nana mudah nyan uronyu tak ingat ke saudara-saudara tanyu yang kadang urung nyan lagi malam borasaan tungku lama megang malam tungku malam tidauri nong geduk di kepintu mesti kreh apa hana kepegah na urung di jo serikah tertur be gekli tungku dan yang pakan negli kepegah kat nyan belum terbe peng hana lo malamnyu nyan ban dan pegah saudara tanyu tungku gumudep ide di kampung. Hadirin kaum muslimin urun syilun ban bandum yang ulun tuan muliakan. Perkara yang kedua yang hanggep ampun dosa oleh Allah Taala bak bengoh subuh uro raya nakuh uru-urung yang temurika ngan urun syik. Tungku tak ulang mak tanyu nyan ata tanyu uru agam. Kan ata urinang. Ulang nungku mak tanyu ata tanyu uru agam kan ata urinang. Lethat temurika tanyu anu bak wate mak tuha cok anu cok mak puo bak adik inong tungku perumah gop kan adik inong tanyu perumah gop jadi yang hak bak tanyu yang jaga kan cok mak tanyu ya pedu ide bak adik inong alihnya yang cukup le terjadi bak tanyu bak wate mak sakit cukup sering mak ke semayang lang iya inan ke tungku jet mereka pada hai mak cukup jai harta paki temeng getemeng mak tanyo ke semayang lang iya. Hadirin kaum muslimin urun syilun ban bandum yang ulun tuan muliakan perkara yang keleh yang han gepa ampun oleh Allah Taala dosa bagi tanyo urung-urung yang
Bakwate bengah raya nak tanyo-tanyo yang hantar tim sagai selawat kepada Rasulullah. Hantar tim sagai ang kerja tengku babak masjid tanyo. Bak setiap bengah Jumaat gepegat acara selawat. Karena apa kan Nabi gepegah. Si berangkat urang yang kahanale galak gem selawat galun. Nyan tanda urang nyan ka sesat untuk jak bak jalan syurga. Mungkin dengku hanya ono yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang-kurang dan lebih ulun tuan lekemah. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.